iminota bazaba bakoresheje niyo dusigaranye natwe turaza gukurikira hanyuma murakoze cyane tera ukuguru Yesu ashimwe Yesu ahimbaza imirimo ukorera mu isi nizo guherekeza ariko usigare wenyine Yesu ashimwe shimiye abantu ba hano iwacu ukuntu badufashe ku burwayi bwa muzeyi ntibigeze badutererana baradufashe baratwihanganira mu burwayi bwiwe barinda barangiza bamaze kurangiza noneho barakabya namwe mwarebye inzu y'umukazana wanje yazaga yuzura abantu ndabashimiye Imana ibahereze umugisha bose baba abarundi baba abanyamurenge baba abadutabaye bose ndabashimiye ijambo rya kabiri murabizi namwe mwumvishije bavuze ngo twabyaye abana bane nabo nyine twabyaye ariko Imana ni Imana nyine ntiyaturetse abana bamaze gupfa ba mbere babiri kuja kubyara se wabo narahebuye ariko bama bavuga bati mushaka uwundi mugore ureke ingumba numara kureka ingumba ushaka umugore ubyara nawe arababwira ati se ndashaka umugore ubyara twabyaranye abana babiri none se niwe wabishe se cyangwa ubugumba bwaturutse he aranga turaturana neza abo mwarimu nyine w'ikanisa nukuri yari umuntu w'umugwaneza nta nabi narebye yambwiye nk'umugore n'umugabo twaturanye neza cyane twagiraga n'ababyeyi beza none aho hantu bashimiye Imana kuko itaretse ngo dupfe mu byaha ngo arashaka undi mugore nanjye nshaka undi mugabo aho umuntu amashimiye Imana ijambo rya kabiri tubyara se w'aba bana tumaze kumubyara tumukurikizaho uriya mukobwa Imana ishimwe namwe murabuze mwarebye umuryango wacu kungana uyu nyina w'aba bana yari intwari y'umugore nta kindi atakoze umugore waza agafata inka mu kiraro agafata inka naho sebukwe nawe agapolisa timwumva ko ari ibintu bikomeye ibyo byose yarabikoze ibindi yakoze sinovuga byinshi reka ndeka ibyo by'iyo ngiyo noneho ijambo rya gatatu aba bana yabyaye arigendera ntitwari tuzi kuko Roza azaseruka mu bandi bantu ngo haserukane abana twari twarahebuye ngo nuko n'aba ntibahari ariko Imana ni igitangaza Imana irinda aba bana abaserukana hano namwe murabona nkatwe turi muri uyu muryango tumwumva ko ari igitangaza aho twari turi mu Rwanda twazaga twicara tukavuga ese bariya abana uko twopfa bariya abana tutababonye twoshika mu ijuru n'ibitekerezo tukaguma gutekereza gutyo noneho Imana
yamigerera mu mukazana wacu aratuzana amaze kutuzana namwe ko murabona ibyabaye nubwo yarwaye ariko ntitwiganyiye nazaga mbwira abana mahasha akababwira ndi sogokuru ararusha iyo yigendera ngo natwe turuhuke bakama baza bakaja kuniga kuravuga ngo sogokuru apfe nawe usigare hano taye ko ndavuga ngo aruhuke natwe turuhuke bamurwanyeho sinobabwira ukuntu muruzi ko bahaye baje kumva gusa ndagira ngo amaguru nendeye mu kwicara nazaga ngira siporo nendera mu kwicara nkaguma nyine nkaguma kwicara aho ngaho ariko bukeye nije wasaga muhagurutsa nkamugaburira kumutamika nkamurengeza nkamushyira ku kagari nkamushyira ku ntebe ngo buce noneho bati uyu muntu tuzohamba uyu dusigarane uyu nguyu urwaye nshimiye abana bacu b'abakobwa b'abahungu bafatikanyije uyu Nyirabikiza namwe muramuruzi Nyirabikiza abafite abana ariko ntiyaretse muruzi Kibibi ntiyaretse bose bararagana bati tuze azagenda amuhagire amwogoshe amusega aho ngaho kakana bamugaburire ariko kaka ntagasubire kumurengeza ibyo bintu byose barabikoze reka ndeke kurandura cyane barabikoze baramuhagira baramwogosha barandamira nuko ngiye wazaga nirirwa aho ngaho iki gihugu bazaga bagenda bakaja kutuzi bakaja ku masomo ariko sinobagaya ngo bazaga bansiga ariko nyine nshimiye Imana kuko Imana ijanye muzehe agaherekezwa n'abana biwe ko murareba iyo atahira hariya mu Rwanda ni wenda hazaga uyu nguyu bakazana na nyina ariko nanone yopfanya agahinda tumaze gushika hano nsubira inyuma ndamubwira ngo kumaze gushakira abana ko wavuze ngo nicyo kikuzanye tuzosubireyo injewe ko ndareba tutazohashobora yamambwira ngo ceceka tuzosubire hehe dusange ndi kareba igihugu aricyo nanze nyine kareba ndende tuzogishobora ariko nyine mwabonye kuko Imana yamufashije akarangiza noneho amaze kurwana nkamubwira arambwira tese ahangaha uri mukureba hakunaniye kubera iki kinzaniye batari ahantu h'abantu bakuru ntituzofata akazi ntituzogira gute ibyo ngibyo yambwira gute naje kumva ndemeye ariko naje se nazaga shaka kugenda gusiga abana nazaga ndeba kuko ntacyo tuzomara noneho mu burwayi bwiwe umunsi umwe ndaryama namande barabyutse atoye ipataro arambaye atoye ishati arambaye atoye ikoti arambaye ndiye barasohotse aho ni mu nzozi ngo ndiye barasohotse rese umuntu arasaze se naje ndahaguruka ndahindukiye ntase kereka ngende mpagarara hariya mu muryango ndiye bahagiye kongere gutya ngo nkureho umuryango namandangiza ararenze mu muhanda nk'umuntu yasaze noneho ngo nicure sanga arahari kini inzozi ngo hamare guca ndamubwira izo nzozi na rose nawe arambwira tese ariko wowe mu kureba ndi mu matandukano sindi mu nzira imwe ndi mu matandukano inzira nzocamo nimwe niba nzociye ariko yazaga guma kumvisha namubwira ariko nkareba kuko nawe bifite habe no mu bitaro twazaga tugenda nataha akama mfata ukuboko
ngo nindeke kugenda ntabazungu baranze none se nzorara ahangaha abazungu baranze ngo simbishoboye ariko agasigara atamerewe neza akamererwa nabi kamubwira ngo ureke kumererwa nabi musigaranye nuza kukuraraho naje sinari nanze ariko n'abazungu banze noneho umuntu atora gutyo ariko ngo buca arambwira tuhakana amasaha guma arambwira ngo buce Roza aragenda Roza agiye kugenda iyo yari yazindukiye aragenda amusanga mu cyumba aragenda baritunganya ngo bamare kwitunganya naje araza aransanga Roza aragenda ariko ngo ndebe Roza sinaruha numva kuko azoshobora gusanga muzehe hano n'Imana yakoze igitangaza yanze kumukoze so ngo bazovuge ngo sebuko yasigaye kandi yamusize ari umurwayi ndabashimiye Imana ibahereze umugisha umubyeyi wacu nawe wadufasha none ugana umubyeyi wacu wadufasha tukaba tugejeje iki gihe akabaherekeje sebukwe akamuherekeza n'abana bose nuko ninamo ko murareba n'umunezero mwinshi wa muntu wavuze yanzu yagurishije yari yanze inzu yiwe ariko yazaga areba muzehe ukuntu azamuka butuma agurisha inzu yarayirimo ari yiwe arayigurisha ngo reka agende mu nzu y'icyumba cyo hasi nukuri ndabashimiye Imana ibahereze umugisha ari abana abuzukuru banje ari Roza ari abo bandi bazaga n'abantu benshi badufashije cyane noneho abagabo ninda mu yindi nubwo bagiye bakamubaho bose bagafatikanya ninda mu yindi ariko n'abandi baradusuye sinovuga amajambo nayo mfite ni menshi ariko nukuri Imana imuhereze uburuhuko bwiza nta na kimwe mushinja ngo hari ikintu nsarira ngo yagize gutya yari umuntu wicecekera gusa uko bahaye bamuvuga nuko ntiyazaga akunda kuvuga amagambo menshi ariko nukuri ndamushimiye kuko yihanganiye byose nawe akabyihorera akama yibera umukirisitu akaba umwarimu urebwa n'ikanisa neza none Imana imuhereze uburuhuko bwiza ndabashimiye mwese n'aba bavuye hirya no hino sinababwira ari abo tuvukana ari abo tutavukana bose bamye baza ndagira ngo nabo ntazi ndiko ndababona none ndabashimiye nabo Imana ibahereze umugisha utahe kuri uyu mubyeyi ko turasezera umubiri gusa ariko yaritahiye natwe izoduhe kwizera kugira ngo twebwe twese natwe tuzamusange asante cyane yasura mu cyicaro kuko ararushe agamufasha Yesu nashimwe dushimiye Imana ko tumaze ibyumweru bitatu turi ku birori bya muzehe ndatekereza ko twavuze ibihagije n'ibindi nari mpaye ntekereza nkoraho mubyeyi wanje amaze kubivuga amen bene data ndiko ndumva nje bufite amashimwe gusa yo gushimira abantu ijambo rya mbere nshimiye umuryango wanje abana Uwiteka Imana yampaye mwabana mwe Imana ibaheze umugisha Imana ibagirire neza nimwumva ntavuze ngo mvuge cyane no kubera imyanya ariko ndabashimiye ndashimira kandi umuryango nubatsemwo ari wo muryango w'abasita umuryango w'abasita ndabashimiye mwese babyeyi banje harimo baramubanje harimo baramukazi banje hariho ba masenge
abo bose mu giti cyanyu Uwiteka Imana ibampera umugisha kubyo mwakoze mwese. Imana ibagirire neza. Ndashimira umuntu wese uzi ko hari icyo yakoze ku bwa muzehe. Amen. Uzi kuza kumusura, hariho nabwo nazangenda bumwe kabona n'abandi habe no ku rusengero nkabona bampaye n'amata. Ubwo ni urukundo bamukundaga. Amen. Ndabashimiye bene data, Imana ibaheze umugisha. Bazagabona bataje kumusura tireka kantu gato yahubwo kaje kwa muzehe. Ndashimira Imana kuko abantu biwacu kuri Nyagisozi bakunze. Amen. Aho mwavuye mu state yose, aho mwavuye hose tagiye mvuga umuntu ku gitice. Imana ibaheze umugisha. Twaratangizanyije none mwaje kudufata mu mugongo. Imana ibagirire neza. Abavuye mu state yose turabashimiye. Ubundi kandi turashimira komite yateguye kino giterane. Amen. Muri ko murabona twashoboraga kuba tworganiza ibi bintu byose ngo tubitunganye, ariko ibyo mwakoze mwese bakunze. Imana yo mu ijuru yo ntiza ikiranirwa ngo yibagirwe nubwo nje ntokuvuga, ariko Imana irakuzi. Mwatanze amafaranga yanyu, mutanga imyanya yanyu, muza guteka ibyo mwakoze byose. Imana ibaha umugisha. Amen. Ndashimira Imana kuko umubyeyi wanje ashaje agasiga umudamu we agihumeka. Amen. Ndashimira umubyeyi wacu kwa ashaje akagenda ari mu maboko ya famiye. Amen. Ndashima kandi papa ko yagiye akagenda twaritunganyije. Amen. Ndashimira Imana kuri ibyo byose Imana yo mu ijuru yakoze. Amen. Ngize ngo mvuga ibindi byinshi mu by'ukuri no gusubiramo. Amen. Bene data, ibyo mvuze n'ibyo ntavuze, Imana ibaheze umugisha, Imana ibagirire neza. Amen. Reka mpeze mushiki wanje ari nawe wasigaranye na sokuru tuva kuri Nyagisozi, niwe bana banye cyane. Reka muze ijambo. Yesu ashimwe. Shimira Imana yuko nabaye ku munsi mukuru wa Sobukwe. Naranezerewe cyane kuba nabaye hano. Nagiriwe amahirwe yo kubana na kuku imyaka myinshi, kuva mfite imyaka 4 nijoro ari uruhinja muri make ambera umuzehe. Ubwo kuko twatandukanye na famiye yagerageje kumba hafi cyane, nari nasigaye kumufasha, ariko nari nkiri mutoya cyane kumufasha bishoboka. Ariko imyaka nabanye na kuku yose ni myinshi. Hari ijambo zo mwibukiraho, hari indirimbo yakundaga kuririmba cyane, sikuku ya ndirimbo bateye hariya, alipo niokoa Yesu. Yarakundaga kuyiririmba cyane. Numva ko nzatekereza ko none ijambo ryo kumwita kuko ariho ryavuye, kubera ko yarakomezaga kuyiririmba cyane. Sokuru namubonanye mu rukundo rwinshi kuva tubanye nawe kuri Nyagisozi. Nari ntarabona sokura arakara, naba nararebye nabi kubera urukundo namukundaga,
ariko nari ntaramubona arakara, narinze ntandukana nawe nshakwa ntaramubona arakara. Nigeze gukubitwa na sogokuru umunsi umwe, igihe bansize naratekereje se ko bansize nawe mfite imyaka nka 10 gutya cyangwa 9, ngenda gutoragura ndajanye na Mushenge Mutesi, bavuga ati reka basinjane nawe je gutoragura ndebe ko nogira icyo mfasha sogokuru mukije basize. Turajana igihe ntashe sogokuru ya Mushenge aramubwira ngo munatsinze igiti, afata umukaba arankubita, arambwira ngo impamvu gukubise suko nkwanga ni ukubera ko nasigaranye nawe kugira ngo ufashe, ariko sinakubwiye ngo uzoze ugenda mu mirimo ikomeye. Impamvu nyamukuru nasigaranye nawe nari ndi gutekereza bariya bagiye wenda ndashobora kutababona cyangwa se mbona bamuhamba, ariko nari nkeneye gukomeza kukubona. Yagiriwe amahirwe yo kuzara benshi, izo reka mbiveho. Turagenda dataza bwa nyuma kujana, icyo gihe nari mfite imyaka 11. Noneho igihe ashitse abwira agiye gusubira, yari yaranzaniye ikanzu y'icyatsi kibisi, aravuga ngo tuzosubira nayo. Igihe agiye kugenda ndavuga ngo ntabwo ngenda gumana na bariya, naje zagumana na sogokuru. Papa aramubwira ati ariko se nta kintu mwarampariye umwana, ni gute atakenera gusanga abandi kandi ari umwana mutoya agomba kurerwa na nyina n'abarumuna biwe. Arangije sogokuru aramubwira ati ntacyo twamugize, gusa tuba tubona ko ahari noja gupfa kabura umuntu n'umwe useruka hano. Mushenge rero yagiye i Rwanda, muri make ni jewe wari waraserukiye famiye yose kugira ngo byibuze azabone umugwaza cyangwa se umuba hafi. Yari ari kumwe n'abo bavukana, ariko wenda yari akeneye kubona umwana umukomokaho iruhande rwiwe. Noneho papa aragenda aransiga, yansize ibyabaye byarabaye. Tugera i Rwanda, igihe dushitse i Rwanda, ndavuga ibintu bitatu naboneye kuri sogokuru. Sogokuru yari umunyakuri, kandi ukuri kutavanze. Hari igihe nkuko muzi ko iyo umuntu afite umubyeyi azagerageza uburyo bwose bushoboka ashobora kubana n'umubyeyi wiwe. Nabanaga nawe, ariko naje mfite gahunda mama igihe atangiye kundekarara kugira ngo uze, ariko abona ko kuvuga ngo mve hariya bitazakunda ko siga basogokuru kuva kera ko nazi. Mama ashakisha uburyo bwose bushoboka ku buryo twozana. Aramubwira ati papa ko hano ntawe uzuzana umukazana se bukwe, wombabarira ukaza mu izina rya data, kugira ngo uzane na Nyangabire, kuko sinogutumira nk'umukazana. Uyu nguyu niwe nkeneye uzozane na mbuzane. Aragerageza bishoboka. Sogokuru aramubwira sinshobora kuzira mu izina rya sogokuru kuko sogokuru akiriho. Aranga. Mama agerageza uburyo bushoboka. Reka gutinda kuri sogokuru. Sogokuru akomeza kuvuga ukuri kugeza na hano. Sogokuru yakomeje kuvuga ukuri nkuko mubizi. Abantu bose hari abaza mu madosiye babesha, bagera hano bagashaka ukuntu ibintu nyine babigenza, ariko iyo ntibamukundira kugera hano ngo abeshe. Dosiye yiwe imaze imyaka 10
arinze afata abonye ibyangombwa kubera kwanga kubesha. Ndabizi wenda ntibigaragara neza, ariko Imana ishimwe ko yabonye ko atari ngombwa ko abesha muko ibi bitari bimuvuyeho. Iyo wenda aje kubesha wenda ari kugendana iyo giti yo kuvuga ngo yarabeshe atanabonye na dosi, ariko Imana igira imipango yayo. Mbabarire nubwo ndafite kuri mama yagerageje uko ashoboye. Jewe uri kumwe na sogokuru ntako atagize nkiri mu Rwanda ngo azane bamusa bakuru, ariko agirirwa amahirwe yo kuvuga ngo agere hano. Sinamushimira bihagije, ariko Imana izi kugena ibikwiriye umuhereza umugisha. Ikindi kandi natangije urugendo, ariko sinakomeza kumuha iruhande. Nakoze uko nshoboye, ngirirwa amahirwe abandi batekinga over. Basaza baje na bakuru baje na barumuna baje na baramukazi baje batekinga over. Imana yo mu ijuru yaha umugisha kubera ko mwakoze inshingano zabo. Ikindi kandi Imana ibaha umugisha mwese mwabasuye. Shimiye na kaka baye sokuru hafi, ndabizi tuzomukumbura, ariko bibaho mu buzima, kandi kaka tuzamuba hafi ko dushoboye. Imana y'umugisha. Yesu ashimwe. Mu by'ukuri umwanya baduhaye warangiye, ariko ije ntabwo ntinda, ndahina amagambo, ariko mudutize amatwi kandi mwebwe muza mushongera aho nari nshaka kuvuga kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Yesu ashimwe. Nzoza ngenda mvuga gusa amazina. Icyambere nihanganishije umuryango wanje gwite, nihanganishije kaka, wihangane, sokuru yaruhutse, ariko turiho, nta tuzatuburana. Ukomere, tuzakuba hafi, icyo uzadushakaho cyose tuzagikora. Nihanganisha Mushenge nubwo atari hano, twagaragaje uburyo bwose. Twihanganisha Mushenge nubwo atabashe kuza ngo ashingure umubyeyi wiwe. Mu by'ukuri nzi agaciro ko gushingura umubyeyi, kuko twese twabashe gushingura papa. So ndamwihanganisha aho ari hose ngo yihangane, akomere, turi kumwe. Sokuru yaruhutse kuko nje twabivuze. Nongeye kandi kwihanganisha umuryango wacu w'Abasita, babuze umubyeyi wari ufite inama nyinshi, wakunda guhugura, wakundaga guhamagara abantu. Icyo kintu cyarantangaje, nageraga ngo nije akazahamagara gusa kuko ndi umwuzukuru, ariko amagambo tumaze twumva muri ibyumweru bitatu muza kutwihanganisha, kudufata mu mugongo mu rugo, nasanze iryo jambo ahamagara umuntu nkayo ati what's going on. Abantu bose bagahura kuri iryo jambo ngo yarabahamagara, kandi ababaza ngo amakuru ni amaki. Yamara kumenya amakuru agaca kupa. Nico cyamurangaga mu rugo, ahamagara abantu. Yari umuntu w'ibyishimo byinshi, yari umuntu sinabona ukuntu umubwira, w'urwenya rwinshi kandi wishikiraga ku bantu bose. Ndashimira mukecuru, murabizi twarabivuze ku bantu baje hariya mu rugo ndatize. Imana iguheze umugisha, ntarinze mvuga ibyo wakoze byose, between you and God, Imana iguheze umugisha. Nshime, reka mvuge mu Cyongereza kugira ngo barumuna baje bumve nabo. I want to thank y'all, my siblings. It's okay. We don't want to take so long.
for all